السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Boom. Watukufu duombe Mwenyezi Mungu ikemjua wanono mshilo wanono huhanza hahi Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu yarijalie heri na baraka na nasiha inji armwema lahu ya haku he kudrat lahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alihifadhi na wanadamu wapeu yaripuwe rikehule nelebaya la hahe yarijalie rikewanru wahanza na hon duniani rikewanru wa uhimilia na hanjema yaripwene shari shaho wanadamu watsunaroho wanadamu wapeu hauke dunia inu wenji na wenji wakaya kwa wati wakana maana wenji gwa jihada yao ya ukaya ngwa joba kivanu eternellement. Watukufu kabatsunongo njema eka mwanadamu hasele wa mnono na mvu na suya bom omedi super eka mwanadamu hasele wa mnono na mvu na suya hajua nguji sante jadid dombushila ni hel na baraka mga jaleke dimanshi ya leo ganyu malao ni hanyu gembirao ni nro ho hanzahe Rabbil Alamin. Watukufu karnau renga wakati mwinji wala karnau bua lejia kubanga mona ukayenga sina 2 jours à 3 jours j'ai parlé beaucoup leji ilo livura mbawi gardien de hambawi ili ya utemisi se sujet mbili lo nizo ikao sujet mbili za kiusikitif ngugu jojale joka na heri insha Allah. Mwenyezi Mungu arnike mvuna suya. Wa alaikum salam Basam, wa alaikum salam Mwanadili, wa alaikum salam Abutus, wa alaikum salam Manziwa Rimanzao, wa alaikum salam Niswachi Bihail. Winde ou pas. C'est ça le problème. Narambe nos échanges mwanama le lion. Oui, ACD. Watukufu wa Jamalif, je suis Jorlo Nizo, je suis Jéamando, wa alaikum islam dada, mama Ferdina, garjohu jahadi sera parlé en 2021. 2021. Ikao, je suis Jéinu, garjohu henda hambavi. Shangarjohu rejivan yo retour à sujet. Haukari paro ya 2021. Sha usikwale uhorejeza sujeinu gamanzo wirimka wa alaikum islam Amina et ma je viens ti pio ke ma vigilant wa alaikum islam Nadia wa alaikum islam Alma Gayardo et ma je viens ti pio wa ke ma vigilant heze malizao no walokomor ni mafanya nyigangi ni mafanya masahili gamina suje na ya baba ni 2020 ikao izambishia ya kautsonga rambe zijir shangar joji limite mbavi hutsatsawo haku isuje ramba 2021 sha haini mwanadamu lona akili. Bonjour MCF na boué ma shoya ishie ya rengeze précaution. Deuxième sujet gasina fundi watu ikamru mshahe gumredonai gumtsimbiombi na wede mbaba wana wede mzaza wana hae finalement hamrumia mafundi hamandae
uende wambie mrume ukaya nsuhu tsai na mwambie mrume wangu ya roeba nsumtsa ye mafundi au lieu ya utsaha solution oui Black MK ya urengezendo la ila shandizo wahundu le courage et le kilo uende wambie mwanamshi ya ukaya we mrumshi ya baka tsuhutsaha vomie urohe wendeza ihundri haya ukaya zembio zahe mwanamshi nana mafundi nusu waendao mbio wafungue mzade woi watsahe solution wabire harumaye fundie mhu ili yatowe tolak rihundru kabala emane mafundi wala wazidungia gabo fundi mzima wala ulodone mzadze ule Nyezi Mungu harijande ya ukaya siti watova dabu siti wajewiri siti jape fundishewa shado hamba ukaya ngarjo ujarmwe suje rambie ye fundi woi ne mafundi wako wanadamu wapeu watukufu rahare jajarmaze suje rahare jajarmaze suje lumwambiani ya ukaya inde dunia ya mwiso inde dunia ya mwiso wakati kao zembi zirandeshe hao rangu lesbieni rangu jango za upede fundi watu sadi Muhammad Jibril da kwa uzamba meme si udeziwa jelikao yeye yo urongo heli ya kwa urongoa daike mimi mnashona hae zomke ni shazintabisha mbabi haukayo njia au fond ikao mikanji sha ce qui me fait mal de mafundi raili fundi Jibril nguziremo haungwambo makalima madziro olio ya hunra makalima ya utsongo wandwa jina watsidunge yenziambinu gwamplodiseo gwasuteneo baba anda fundi Jibril il est dans le sauce ya ushida na denu wanada mwikao wafanya wali watu wajihunru ngwatu wao aya na hadithi za uhalalisha subhanallah wa alaikum salam naida wajihunru au lieu ya ubaki na singarjo ya ukaya emwana mshwako usukia kaubwe hanyo ya habwe hanyo ba ukaya ye mrunajua kangujo subutia na fronte fundi sadi Muhammad Jibril je suis pas là ya wanza hau ya wanzana hau ya ujibiwa ne makali mafundi wangu madziro ya yambao osume mwana mshohar shafundi depuis longtemps yo unjia haonesa baike ngujo deziwa hau kana udeziwa shayo uzamba mais ce qui me fait mal do wanadamu wahima walema obada ngwashida nao na fundi shangwa halalisha ukangabo wanadamu halalishao watona hadithi wakazao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anrabo nana wanadamu ambao kaya kairi dhuluma ziro rana mrufanyo luwatu subhanallah Mwenyezi Mungu naniki khatima njema Mwenyezi Mungu naniki khatima njema au kase qui fait mal leo banda ngore mwazenrongo yefundi woyi katsinda we haungunjiyo d'une manière inwa jina manière ikao vraiment ça fait malade du monde chayunga ukayo wanadamu guhalalishao ba fundi Jibril hazitrendia depuis longtemps fundi Jibril rangu Yusufa o Yusra rangu na Kimu rangu pia il est le seul ya kwa urongo beke yodeziwa c'est vrai ngo makalima madziro ambishi hao o makalima ya madziro ambishi hao sha hewe mafunde olio ya wana hata emana mshewe ya wana washi hamadae wanzo waje mfanye namna hata wazie gamwaonesa ukaya gamjo ujua mzifanye he mafunde kamtunjiana mambalbala na fundisadi Muhammad Jibril nizoyambao hosome mwana mshohatu shaka mhalalishao haukaya rangu usufa Yusra rangu na Kimu rangu wanji na wanji yoko uzaba fundisadi Muhammad Jibril waiche wala mimi nsuko sione makalima ikao fundi wangu diya yambao
sha narlinde baraili winji wa wangu wa heya gwa manao nafundisa Muhammad Jibril wema kalma yamba o sha kwa tunda d'une manière ya warange ya ukahaini ikawo joka uzifanya ya tisibuti zifanya narlinde dans 2 mois à 3 mois gamjo uhunda kai mapapizani mapapiziwa gwajo uhiyarmwe rezo wajinike haki jelikanga mwana ukanga mwana mshatu tsoma ore ya heya yambaga mhusutene subhanallah hema funde gabo fundi Said Abdullahi Mwishia amba kairi luatu ranamru ya dhulumu kairi luatu ranamru ya dhulumu hewe si wanadamu winji wa hatu dhambi ti dhambi haini mru yafanya uluatu mru yarenga mwanamshi hamada ye woya mbayare maupanga ya pulashe hito nana mru yamba hadhulumu hahibi yamba ya ngulo mhono yota fauti ya hulebo mafundi fundi wangu go Buhari gamana ukomba habezi olio ya uhambe hadithi ne aya mrajina ya tifanye gamambo hadithi zanrabo mkaza mkrume baade mwanadamu wa ingamu mremao yauko wana nezirongo zinu baike yonjia nai hauyo urongo washi yauhamba makalima maziro sha ile le seul ya wana no upede no usarambavi haruma ye réseaux sociaux il est le seul chez tabishao ezin derangeo do wa mafundi wahalalishao wambao ukaya mimi titorea haukanga wanadamu wenji wambao ukaya kairia luatu irahana mru ya dhulum subhanallah ekakartsole wanayi usilamu wa hatu ye Qur'ani uonesa ukaye mru ya dhulumu ya hida yamba ya ungula wa mhono nane mru yafanya zina mwanamsharinga mwanamshamandae yale maupanga ya pulashe hito eske yo sawa maskini ya Komori mitulamu zerongo zinu tizirame shaya utso unanza kana ulungaye aya ne Qur'ani nizo mtume ya hamba nana nizo Mwenyezi Mungu ya hamba shangu jwamba ukaya ngamkontre zenongoni ke d'accord nizo raili tulamwazihimilia hewe gamla pete batishia alua za fanya video hahamba kairi ya mru ya fanya luatu rahane mru ya dhulumu sonsi pia winjwa hakuri dhulumu sonsi pia redaula rasi kabatsa tufanya matata shale dhambi loliti hunge mwanadamu Mwenyezi Mungu naripwene shari wanasho hatu watidunge nziyama daila oui Mohamed Abdou mon frère Mwenyezi Mungu naripwene shari wanyanyasi watidunge nziyama daila baraili tuono wanadamu wenji na wenji wahe yangwa suteneo gwanikao manieri ya watake fundisadi Muhammad Jibrilu ya wonese mwanamshaula kaendelea na mwambie fundi hema kalima maziro oui ya yamba o c'est vrai nimnashona hai miumanza ngabo masuala na makalima je suis pas d'accord mimi niaishi nsi content sha nyinyi mumjia o iyoti de fikira za hanyu gamuhalalishao hewe ganyi mafundi wanji banu gamusubutio mjamwaru mazerezo mkaza mtume nrabo ganyi mafundi wanji banu gamjao banu raili funsa Said Muhammad Jibril de yahe ya urongo hasibabu hele kalima la imana mshohatu izo yafanya muheya banu gamuhalalishao gamonoka wenjo wadiso jivenua asibabu ndanyi vanumi Muhammad amino jabanu tsirongoa
Dabo nanzomwa jinayati jia zifanya. Kadiri ya Mwenyezi Mungu. Kadiri ya Mwenyezi Mungu. Kadiri ya Mwenyezi Mungu. Leklamatilo bowenzamanyo. Narendele. Garjo quitte ce bas monde. On va tous partir. Vous pouvez applaudir. Vas-y. Applaudez. Dabala wazali. Subhanallah. Maskini mwanadamu. Maskini mwanadamu. Mitsishi ya fundi ya zambaba kairi yelu watu ya Latif. Ya Latif. Kairi yelu watu. Subhanallah. Kairi ila. Rahana mriya dhulumu. Subhanallah. Kairi ya dhulumu. Kairi yelu watu. Ngio kairi mriendi yake mwanamshe alole mwanamshe. Ngio kairi mwanamme ndi alole mwanamme. Nemri ya tsende ya dhulumu. Kairi uke pede ne utihibe. Kairi uke lesbieni ne utihibe. Subhanallah. Izonga wanadamu wenji warema okoti. Warema okoti banda fundisa di Muhammad Jibril. Hadhulumu. Ya bwandu halalishao yeluwatu. Banda fundi Muhammad Jibril. Harenge maliza heji na umra. Yabo kairi yeluwatu. Banda fundi sadi Muhammad Jibril. Harenge maliza heji na umra. Yabo na risutene yeluwatu. Rimambia Jibril ukaya utizambe utirongowe. Paske kujamerite hudhulumu wazaze heji na umra. Ransi yeluwatu ijende. Subhanallah. Baada funsadi Muhammad Jibril. Hadhulumu heji na umra. Yabo udhuluma kairi yeluwatu rahana udhuluma. Subhanallah. J'ai pas mal compris Mari Warajabou. J'ai pas mal compris. Parce que Gamjo Yaukaya, il y a la plupart des fondés qui sont là. Ils sont pas là pour la vérité. Ils sont là pour un combat avec ça de Mohamed Jibril. Wakati kao rikuba les erreurs kao de yazifanya. Nana ze erreurs kao de zajiri. Ze problemu za heji na umra. Shamanada Muhammad ukaya. Kairie luwatui. Kairie lola manam hamanda ye. Kairie lola manam hamanda ye. Rahane mri kao de adhulumu. Izo zontipia parce que waifundi Saidi Mohamed Jibril. Narabe Mwenyezi Mungu ya rishifa. Haukasontipia on va quitter ce bas monde. Je suis là pour encourager, je suis pas là pour encourager fundi. Gamibanon sokaya fundi wangu. Haba makali maikao yo madiro, c'est vrai. Wa upande wa hemzade wa yafanya ya lolone manamshamada ye. Shawinji wa hanyu. Kamtu kontrarie. Gam kontrario shiheni. Ya wankurajo wa jina wendi wazifanye. Mwenyezi Mungu nariniki khatima jema. Ya rinike mwisome mardombe ukaya. Qu'il pleut, qu'il neige. On va quitter ce bas monde. Mwenyezi Mungu kujuenda yari juije heze nafsa mwoza hatu nezero za hatu. Sha duniani vanu gabo unafiki mwinje gabo nrabo zinji. Lesu ala linumitilamba na miheli minarongo waneshelezize uandwa jina wajao watizifani. Tiparisa mnaijomba haheya haka urongoa haka wanadrese makalima kumkwa wa mitamihuli sijau subhanallah msijini ye mitamihuli nana rejua mitamihuli haukaya kabati rajobombea emijia hatukane wana wachafu zibeke huombela dua shahewe duniani vanu ngabo unafiki wa urongwaru mazelezo. Shejujije waoni Mwenyezi Mungu. Dezilo rohoni. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Yarinike mwiso mwema. Zaho wanadamu wankurajeo yepapiza. Wankurajeo yepapiziwa. Mwenyezi Mungu naripone shahao insha Allah. Watukufu garenda uharumaze suje. Wishasha. Shasha pod. Watukufu. Garenda uharume suje. Ya himzaze. Yende yarume mafundi wa dini.
wayarume mafundi wadino ndabye mrume ya ukaya roha wendeza inde dunia ya mwiso, inde dunia ya mwiso. Oyimzaze alolo ne mrumahe walona wana ikawe mjo mzaze woi yo ujua fanya misafara na misafara haroha hende haruma mbali na mbali hafanya zoyanzao hasikomori watina idhini ya hemrume haroha watina idhini ya hemrume memu hopiha yomkinisha yake kabe mrumahe finalma ye mzaze woi yende hata wae baada ngwajwa jidebarase na mbabaho wana ika oblige haizo yafanya ye mrume yato dekurajeha yato joenda zahe ne mrume hai weifundi wadini ika oblige izo yarenda pia ye mbabaho wana katuona katuishia ngufanyo haila imani ne dini ya Mungu yaisome sao ne Qur'ani ya Mungu yaisome sao ne imani Mungu yamba habaye hanywa katuona katuishia hazila ereri emrumshahahe yamfanyia uzo ebanu yefundwa yakawjajani pare ya jianambie na ihastahamiliza tabu zinu ola mzaze mrumshahahe hede hamrumia mafundi hamandaye komkuwa na modemu ambie mwanyanyanyi yalemewedi ngohi basi fanyani za ufanyaro henda zahe ntsumtsa subhanallah wala mafundi tsiwenyi wa uhanse mzaze ola wamwambie kaje mbabaho wana haho waijaza wana denawe waimrumria Mungu ransi utijotsongo wana wapotea utitowe mrumaha shala mafundi wabaya zehanywa wende dizoho urumani wende wambia ula mwanyanyao ya ukaya emrumshahaho harurumia we harurehe wende za kairi utijilatize wakati haukuwa wakati ya kauhanza hawanza utijaba sahu force ola mwanyanyao hawambia ya ukaya yebada hamambiani nyitsi wani nyumeleza hema kalima ya mguna mkrume heze hadithi za mkrume maeleze mrumshahangu yarakansila lolowana shaga mjao mnambiye ukani turukune nde zangu wala mafundo mwambia rimweleza nina nrabu kamjamweleza nrungo sheka mkamweleza kamjajo jamjimwambi mwanyanyanyu kaya mfungue yese krea kaya hinga ola fundika jakanashwa heze presio nezembi yemrumsheka umrenda neze tambu yasuka mpishi ambaye nru ya hala yaka umrongoza nayi yaka ufanya izo kaude ya maswila yende misafara ikaude ya nzoyende ya rohende iho ya nzoyende watina idhini ya hela mrumahae fundi wadini ika obligatoire baada wala mafundi wala waja wafanye pression na abo wamwambia ukaya yaweka kuja mfungua garjo ula tazina garjo henda hata rimwambie mufti Muhammad Kasim ya mfungue na mwishie garjo henda hata yeka kusumransi wa mfungua garjo wasili mufti Muhammad Kasim rimweleze hadithi haukaya rimwambie haukaya yabo henizo mrumshaho ya jofanya nga wadwa manane mparta kwa mzaze ulona 50 wendo ha uondu wa ujwamba ukekafanya zine mrumede alwaweda raki mriatimize aji ya zia regla utsowe na regla uondi ya joka hamba ukaya yeke mrumshafanya zina ye mrumenge dhamana nyima fundi hamandaye badi muhunru bahati baada mituna munsi hamandanyi ntisa wanu watovu adabu mituna upawandu sheu shama fundi hamandanyi merite mvumbulo wanruwa jwe ya ukaya kamtima fundi shanganyi mafundo ishomanza unga mazo interpersonel shaho juha mambie mwanyanyanyi ya rensi ya mrumshe beke mrumshe kajamransi haini zina ya jo ufanya nge responsable mrumshe ulona 50 ekafanya zina ya mrumede ulo responsable hauyo ulo responsable ndaye le kokolo le zazelo wone ulo responsable nyezi munarponishar watukufu ola fundi haransi ya mrumshe heze tamu ya kaumones maana
na taabu kajabue hanywa ya mfungua sheba hanu yeye yakawenda atajia mfungue ya mrensi dabu ya mpuli ya mafundi hamandaye watukufu wa jamalifu hafungua ula mrumshe shabanda hamfungua haja parisa e realite ola fundi manzani wahe wadini de ya mrenge ye mrumshe subhanallah ola fundi manzani wahe yaka parmi no wandu waruma de yenda ya mrenge ye mrumshe o wanzani wahe nusu ya mafundi wazijua aba salzamba wakaujua kabala ola yakayaruma yakaparmi no wanzani wakaonda wambie manyanyao ya ukaya mfungue gedene mrumshe gusortedene mrumshe guyenshidene mrumshe subhanallah mzazi hamandawe gwerengo fundi ulona mrumshe ulona wana utowe mrumaha fundi hamandaye we fundi woy haruma dekina kaufanye pression comme quoi gwajo wasulie mhu ye mufti iliende yatoweze twalaka be mwanamshe kafanya zina ya ulo responsable de mrumme mwanamshe mzaze ulona 50 quelque ya isa règle wode ujokeda fanya zina udoambe mrumme de ulo dhamana subhanallah subhanallah Mwenyezi Mungu narunike khatima njema Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema badinyi na bahati bandu wanadamu wanugwa ni parao mimi watuhenda wapare ema anima kalboshi wajwa ujabanuwa mvumbuweni wajewa msaliseni sha Mwenyezi Mungu hawanika hikma wajewa pare tiramu ikao yo ujue sitara ya mrusitiri mwanadamu isilamu turamu yo ujua ukaya hopa mrusha oyotsi njema hofedha himru yotsi njema yode bahati maihunra ya latif masikini buyaka wanu mafundi na banu nusuya hawa usubutu wapo wanyanyao shewo nusuya hawa usubutu wa himilu wanyanyao wa fedhehi nusuya hawa usubutu wa jabanu wapashewo gwafanyao mbi hauhalalisha mbi finalma gorongoye mrumshe wahema nyanyu fundi hamadawe nyi wandu mko wona na harma majilisi wazima nyi wandu mko ukansa harma mikonsedi ni wazima go subuti urumane mrumshe wahema nyanyu manzanu waho wende wambie manyanyu kaya mfungue yasijofanya zina beka fanya zina ngawe responsable eka fanya zina gawe responsable Mwenyezi Mungu narinike khatima njema Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema nyi mafundi mdojua kasi tara ya mwando ya mwanadamu do mdusitiri manyanya isilamu muhundu bahatu katuramu kiela gena imani hana nyi Turam qui est là, il comprend le monde par rapport à vous. Turam qui est là, il a peur de sa tombe par rapport à vous. Turam qui est là, Gujokaya, Homru Sitil Manadamu Isilamu, qui est très important dans ce bas monde. Il est Mnyezimgandia Husitil, Wabangoni Kiyama. Nous siama fundi wenji, wande vuzinji, zamvi, na nyilezinji na makemba, la plupart ya hanyu, nikamkana pitié, hojabanu mlopua sheo, na ufedhe hilana, na bumbanyi de mrisome sao. Subhanallah. Subhanallah. Mafundi wanga waloko mori ni wajuao zetwabia zao njajo subuti na bega mjuvanu ni waposheo. Mafundi wanga walo Marseille vanu walo na twabia mbi na tujo subuti na bega mwaposheo. Wababa wanga wapauma na tujo subuti na bega mwaposheo. Haukaya Mwenyezi Mungu Jabbar harambia ya ukaya man satara musliman satara Allah yawm al-qiyama. Haini mwanadamu ya sitiri mwanyanyahe Islamu Mwenyezi Mungu gujo msitiri bobango ni kiyama. Iyo kaitine mafundi shara ili ngawe na heni kutsulimite kangorongo kutsulimite kangamwambao. Subhanallah.
On répond pas le mal par le mal. On répond le mal par le bien. Subhanallah. Moi que je suis là, je suis pas fundi. Je suis pas fundi. Je suis shababi. Wanyilenko. Ndabufo. Nima fundi kam sihar masitara ya hanyu. Nima fundi ganwa tsovadabu. Si j'étais mtsovadabu. Nyinyi mwababu somo ya Qur'ani ya Mungu na za hadithi za Mungu zakabidi ndojwa binadamu zakabidi ndojwa kazi kazifanyishia mimi keje maswala na kansi banu michiramu gamjoka ya horenda na itsinjema hopula na shot sinjema nyigamlone sa ko hopa shot sinjema. Salut mon frère Samirov, longue vie à toi frérot. Mwanama Muhambu Paris. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarnike mwisomema. Mwenyezi Mungu yarijane heri na baraka. Rike wanadamu wa udoeshile ya ukaya. Haini ya pasheo na haini ya fedhehi. Wallahi rawasuliari umba haukaya yoi kansi mafundi. Wanukwa jaili wakade mwanyanya o. Shao muhimahe ya tuwe mwanyanya hondolani. Na waifundi wa dini. Gena mrumshe na wana. Yende ya renge plasi ya duenda Burundi. Subhanallah. Olio ya mbie mrumshe wafundi ya ukaya. Ria Mwenyezi Mungu. Dojua ya ukaya. Hunuri jangarjo ulawa. Wadi mbaba huwana hao. Gomle donai depuis longtemps. La ni shetwani. Urensi mbaba huwana hao. Mbaki harme sitara. Utimtowe hende zahe. Sha olio ya umabia. Mlawa ya bomdungana. Mwede mpara ula manyanyanyi ukaya. Mrumshaho harambia umrensi. Badeja katsuutaha. Haufanya nogozi nji. Fanya haujistahi. Umnikeze tolaka. Yefundi mwanyanya mwambia ni ya ukaya. Eske yao denamna makaubidi njemnabie. Haukaubidi mwambia mzazaho wana hangu. Ya restaghfiru. Mumnikeze ayaneze hadithi. Mumweleze. Shamka mhundale courage. Dieu merci. Wakanzo ndoambie mufti wa hatu. Mohamed Kasim. Hafadhahullah. Kwa jenda. Shaula fundi. Hajiundu wanikemru mshahe. Zetwalaka. Hamfungua baada ola mrumshe hasa hambeo somwe mafundi ya mandaye ritundu abasar zambao ola fundi ngedayena yemzaze fundi mzima harme mafundi waruma ngedayena yemzaze gusorte dayena shabofu. Wallahi na Mwenyezi Mungu mwanadamu wapeo yebahati wayuhunra na wikao yemesaji wa sulituramu. Shanga wanadamu wengi haukanga mamudami basi. He population ya Komora neze fikira za kulonizo haini ya jobeshe wa hajomvuvumbua. Sha Mwenyezi Mungu hanika roho ya ukaya haini mlugene manieri ya haini malezi ya hai. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarnike musomema. Mdoju wakabanu gamrisomesa o ngarjo urenge makalima ya hanyu. Sha Mwenyezi Mungu narpone shari neze comportoma animali mlonizo. Karjo urenge makalima. Haukaya Mtume Musa, si je me trompe pas, ye hadithi ne histoire hadungana na fundi ya kanza ya msome. Ye fundi wala hadungana dena ikamongon mausiku. Hende haparisa mnamana. Na aboye fundi wala hambia ya Musa. Gamdungano da minawe. Wabangwa nzo usome. Shahaini zonjofanya. Utini pose suala. Ika wanzo usome. Hadungana deona ola fundo la Mtume Musa. Wende hata ola fundo la haono mnamwana. Hapuwe mwana ola shehito. Musa muisabofu. Iyo tabia hiri. Hotsona mnamwana. Ino sa umpeshe hito. Baada katsuwa nzarba kata hule. Fundi Musa mwambia ukaya. Ola mwambia Musa ukaya. Suhambia utinipoze hata suala. Emana na kazano wasulida huu. Ni mafundi ya dunia na rezo sosio. Ya mlatsani zedira. Ukaya narilengeze hadithi.
lirenge makalima sharti lirengeze tabia à n'importe quel fundi. Na lirenge ye makalima neze hadithi za mtume sharti lirengeze action neze tabia. Yabodo ambia ni bo mafundi wangu ikaunga amini ka je suis là. Mimi nloba numituram. Kabati vidéo ya hangu depuis à l'époque jusqu'à maintenant. Ijo ujabani ambatika usafi na upasheo. Mujo ambakani mabo mzazebera. Ngula we mruma hudo arenge mrujo ubuwe le bibi. Ha ubuwe ye Burundi. Ha wakati na me ujo ubuwe pipi. Izo tiparo zaba. C'est pas normal, respectez-vous. Wodo uchamfu mzima ikao. Siwamba, ça va vous faire du mal à beaucoup de gens kawe mchamfu. Shame ujilimite. Na mle mnyezi mgunyi mafundi mle faransa vanu. Mkanimbangu kwamba hikma na imani. Ya ujoka ulanse kalima ya jole kalima lito wao. Baye fundi woyi, hende harenge mwanyenye mrumshe, hama nise mwanyenye mrumshe, il était prêt. Ya wende dabahe fitna, oha mufti, ya mbye mufti ngabo mrumshe, ikao katwanze mrumme, ye mrumme, katukiri ya mfungu wa mfungu. Shoko jasili wahenda. Ola fundi, habie mrumshokaya, si ufungua, haukaya hunrende na depuis longtemps, hunitsimbiambi depuis longtemps, kutina kufuru watu nirenda, sawe, huoze, huende hunivohobangweni, na mimrumme, liya kaubidi nedena bie mafundi ya madami, rijani hunra solution, sharangu subuti, huzito wa wewe mrumsha hangu, hodo wambie mabani hangu mafundi ya madami, mafundi kwa jaunra solution, shangwa juana bie ni ufungue, ili utijofanya zinabanga ngami responsable, rengaze tola kangamundu zangu. Watukufu, watukufu, wasubutu wambie funji, walikum islamu eyo, kumkuwa, yeke mrumshaha huhafanya zina, banda katsuhu taha, yabo dojua ukanga ngoro wajukumu, hama uwa mrumshe, hauwa mwana, shamrumshe wa age de cinquantaine, huenda, uohare kafanya zina ya mafundi ya latif olio ya utuwaze hadithi neze aya Mwenyezi Mungu namnike khatima njema sha mungu bahati baada kamjapalsi watsovu adabu kamjapalsi wanadamu wako ufedhei wajoja wanu wa mvumbueni haki swa ikao bofundi wewe hurenge mrumshe wahema nyanyuho na we hukao apie ya mfungwe mrumshe raili ya mrumshe hajama biyani ya ukaya na mumwabiyani fungwe biyani sumtsaha nsina kufuru na tsumreda shaka tuishia shaka mwabiyani ya ukaya katukirenda zahi na mwende mwambi wewe wende mwambia mduga na mwende mwambia na bala wodo mrombe yo mrumshe wodo mronge yo mrumshe na ungawo na mrumshe gawe na wana shagono ya ukaya vuomie wende warenge mrumshe wahe manyanyu wafundi ya madawe Mwenyezi Mungu alipone shari bebe hatimai hunga mungu ya ukaya tuiramu katisawa les médias nous on est de mon réseau wakopua cheo mais le moment que si un jour je change par colère gamjo tsuhazengu pia sha inshallah gamombo Mwenyezi Mungu ni garde helinu gabo media gabo nadamu ikawo karma zerezo ngo harma zerezo si paruerewa video za hawazi za mafundi za fundi aizamu ikawo yo karma zerezo na mwanadamu yemjewili si paro zamba bano mwanadamu ngo hakaudoni njia nai si j'étais méchant on a passé ces vidéos za ya ile ya mwanamshe danda ekatika wapeo jukati zone sabana shati jati nika conseil lisirande hema julunge ya udokubali urobaibulwa mazerezo rotsuwaze ngu siparofanya message bano ya fundi ikao hademande mwana mshe hakorompi mwana mshe ukaga mjohulola shani beshe zungo zao tizamba bano yefundi wote msitire shaga mjoka ya wenjo wa jombenwa tizamba bano mwana mshe uo hanipara
hatambu na zililo raidi hakubali habe haye Burundi habe zungoza haye hosoni mwa mwanamshe fundi ya mdrage ya korompi c'est vraiment namsho madoni haraya shahindi atakubali wakataelea fundi le photo ye fundi yao na yezungoza mwanamshola kaja pagwe mwanamshola bonjour na wafundi kao ye mwanamsha mwelea na 500 euro mapesa ili yamfanyie dua. Nyezi munamniki khatima njema. Est-ce que mimi Thuram, si j'étais comme vous, les gens qui à chaque fois nikamkana ranguze commentaire ranyi mfanyoze live nikamkana kwamba ubinadamu na unadamu, si j'étais comme vous, j'aurais vous aninjokati mvumbuani shemalezi yoti sawa mafundi wangu mlongu Faransa na mjiankili mwelewa ubinadamu na usalama mrado jwa kanga mambo sababu ya Mwenyezi Mungu shansu habes gamzifanya sababu ya Mwenyezi Mungu shansu zifanya habes yabo ketina badi rangu fundo wangu sadi Muhammad Jibril rangu mafundo nsipia hate mafundo halalisha yelu watu ne mafundo halalisha ye papizane papiziwa ganumwambia ni ya ukaya hewe na niliye Mwenyezi Mungu na niliye Mwenyezi Mungu mrugu joba nuba wenga mumuyengo saga mhalalisho luwa tu mrugu joba nuwenga mumuyengo saga mkorompe demzado wenga ni mazo ni manise ne mrumme wenga muhambio bofundi ya mandawe Mwenyezi Mungu hunika hikma na imani imrumshahura ndenai depuis longtemps hautsimbi depuis longtemps godo msafara katsuhambia haina banyo enda katsuhambia hupisha mbandu katsupishia ekaha pia katsuhuba haurende zembi za duniani kajaparo kujaparo henda hata ngoishe mwanama amba ukanga bo mafundi waliona kapote mikobani hizo sinrabo haurende nai yemrumshaho yoda msafara kahwambia hasikomori kajawambia kajahulaho msafara na uhujwa kaka usakomorisha kajawambia henizu yafanya ukatsuhambia finalement hajaha avua hamba katsuhutsaha haurumia mafundi na balazila zonsi pia waifundi mwanzanu waho mko ukabanu wazima majilisi wazima mahafali wazima waida hurenge mrumshe ya hurumbi yawe mrumshe na waifundi ulona uwana na mrumshe eka mtsuna ukangabu wanawashi ngabu wazazi watu wamezitu mzazi ngo kubali umanene mrumma hao urenge mwanzanu wahe na wale mwanzanu wahe na mrumshe na wana ya Rabbi Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarunike mwisho mwema ho hanza hahe Rabbal alamin yarjali sitara wa malaunihat miwajazatu mdojwa ya ukaya hewe kamsitiriana da homrukana mrume ya manzize daike mrume ende atakatushida zemvuzi puha shaibaki ukaya de sitara ya hoda honi nane malezi ya howana wa alaikum salam ustadhi Nail. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarunike mwisho mwema zahema fundi ikao olio ya uwana nezembi sha wakati mwazi halalishao ba waisikari Mwanza waisikari Mbenze na halalishe ramezi nzonjema jawanu wa halalisha wambie mwanyanyao ya ukaya nike mrumshaho toala kabada katsuhutsaha nike toala kabada harirumia we deke mrumshaho hafanya zina yabonga we dhamana ewa mrumsha ulone 50 ulone mrumaha yekafanya zine mrume dole dhamana be mrume haraya mransi subhanallah mrume katina bia mreda alafu gamzimi ya ube mafundi mwabe na rizisutene na mdungi hata ya mransi mdumfanya chantage kaga mjozi oha mufti finalement ula mrume haransi ya mrumshe nabo hamransi bade mrumshe hasabeze ngoza hobonzi. Mwenyezi Mungu narupone shari zahe mafundi watsona roho watsona imani wakansi juma umenyele anazendola na ungona wanruwashe finalement mrungo ndo hata undole courage sheka Olanda ami mbafundi hamada inu jokati mkorije jokati mbiha yekabanda hunjili aranse mrumshaha hobu yambe katsuhutsaha yati jofanya zina banga we dhamana katsi jatsi hunduka wala wodon remeo ujenda kiyama. Si je savais c'est toi unitrompeo ujenda kiyama. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema
Nyezi mgarnike mwisomema. Ye message ya vili nga mwanzao nima je venyo ti pia mkema vigilant. Mkema vigilante. Vigilant et vigilante. Watukufu tifanya message banu 2020. Ramlati, s'il te plaît, je t'aime bien. Je t'aime bien, Ramlati. Pour corriger quelqu'un, c'est pas des insultes. Pour corriger quelqu'un, c'est des paroles sages. C'est des paroles sages. Ma kalima même, ya binadamu. Faut pas que quelqu'un est insolent, que je peux être insolent. C'est pas que quelqu'un, il est vraiment fou, que je peux être fou comme jamais. Quand je parle là, je parle à toutes les fundis qui fait de n'importe quoi. Et jamais de venir là, d'insulter une fundi ou un fundi. Hamadona demandwa jina wakorongoa. Si nous malaise, je parle à ma façon, comme je parle à ce fundi qui a dit n'importe quoi, qui a manipulé à prendre la femme de son copain. Je suis venu, je n'ai pas prononcé son nom ou son prénom, mais je parle d'une manière, j'ai jamais prononcé un nom de fundi et un fundi. Jamais de la vie. Et abo ekamaste na adabu ngamina. Et kama kalima ya shubinadamu ngamina. Haukaya s'il s'agit fundi wangu ou à n'importe fundi, j'ai jamais venir là de dénigrer un prénom de quelqu'un. J'ai jamais venir là de dénigrer un nom de quelqu'un. À tout ce que je dis, à toutes les fundis, je parle d'une manière respectable, je parle d'une manière éloquente, je parle d'une manière yaou mastahi. Sheka wana nujaba ni muvumba kafundi kada. Wodu wakati mjudo hamba ukaya vumbu wa fundi wa hole zina. Shaya pas le moment de nilema fundi wangu. Je remarque Aboubakar, si je dis le remarque, est-ce que c'est pareil quand je dis Aboubakar? Et quand tu l'envoies d'une manière, où il est là, il y a beaucoup chez toi. Shangyo sawa katsamba Aboubakar ne katsamba fulani. Est-ce que c'est pareil? C'est obligé. Quand je parle, il y a manada mouya elewe kandae. Yede din kourongoa. Jeli kami mimujo fanya message. Samba ukaya hewe. Narirensi ba uzuluma tihinru. Uzuluma tihinru. Homru zulumu manadamu tihinru. Tinjema. Abo sharti njema nunjenabe fundi Saidi Mohamed Jibril. Yemananabe le labuka fundi wangu. Est-ce que c'est obligé? Vous que je parle à chaque fois, les sujets que je parle à chaque fois. Est-ce que j'ai déjà prononcé un nom de fantôme? Jamais de la vie. Haukaya, izomanzao, ni pousse, ni rende vampire, ni rende démon, ndo fedei, na utsozangwa dabu. C'est ça ce que vous voulez. Shagamu amini haukaya, remalaika, nana mnyezi mgujabar, guni surveille, na nguntundo, na haniramene, harma le droit chemin. Droit chemin, c'est pas de venir là, d'insulter quelqu'un, de prononcer le nom de quelqu'un. Jamais de la vie. Watukufu, Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema. Na mbaki haruma wa udea, mdofedhei, na upulana sheo, je suis dans mon côté. Haina fundi somrongoza d'une manière respectable. Haina fundi. Da hata woi ya subia. Ye mrumshe wa hema nyanya ya manene fundi hamadae. Ili ya mrengi.
ne mzazo ihajwa ya ukaya yefundwe kana hoda ya mlola shawenge na mrumshena wana shagwanzo ya doenda Burundi dae nae harumazina Mwenyezi Mungu narinike hatima njema yarinike mwiso mwema aliki wanadamu wastahilana watukufu wa jamali garendao harume deuxième sujet ikao gamjo jabanu après dans quelques jours à ce sujet. Wa alaikum salam Juelina. Ye sujet ni yaba ubanu ni sujet na yaba 2021. Ikao tsamba 2021 sa inu yijiri shansi na udetaye. Gamina manam shwangwa 2021 hani pana na bachiram. Sandisa nyumba mufanya wanazi hoda honi sidore ya mjomba hangu yanifanye zehazi kajaka ufanyishiha yende hata mimi baada mjomba kajaka ufanya sisi komo nedena jifanye hazia hangu mjomba hangu kajajibiwa hanambia ukaya baada tirejei ahabeikado ujeuri wanifanyia baada husikomor kujanika zemali zao na waha ni mjomba hao na ufanyaze hazi ikawende Faransa gojoreje ikomori hele kiesi shiram kutuzia yao ikawende Faransa gamoshila unyoti piyesu jeti ya ban 2021 mwanamshe woi mwanamshe rakawiyenshi mzima rikobasha hakawiyenshi holbatu na kurani zawiyani yaborka ujulana depuis à l'époque hani para 2021 hanambie mahoza banda hakamuhara hanambia mjomba hangu wabwe hanyo hanambia heli wanipasheo watsunika wahajahunu wala ukawone so wanadamu kanga mloze maliza waja wakawaha watsunika wallahi horeje gawe Faransa shaureje komoni ngojereje hele pinda ngojeje hakiesi alhamdulillah ngani yabo gam confirmeo mwanamsho hangu dianambia eske zijira ukajaji chiramu tsende hule garja ureje ilan eske zijira mwanamsho hatu Mwenyezi Mungu hajibu yedua ya mjomba hae chiramu utsende utsavance upande huo zia garjo huja kama nzonambie ni majwe vyemla unufaransa ni gangi haramu shazokweli ni gangi haramu shazokweli gazidhuruwa wenji gamweshelawa usiku nafanya message gamsojodora jei tika harumwe hazia hangu vanu boulevard national tika ufanya hazo waheshinwa tika na stand tika udo unika wangu pis na uhuza kredi no fanya wangu abonnement ya un mois d'internet et des appels. Ce travail-là, si fanya 4 ans et hazio. Ikama gonma usiku ya mzazi ya sa Komor, ye mzazi uo, hosi ya Komor, hende haulowa, horeje unu Faransa, habali ya vushebi, la uvundo na unukanai, ikao yeye kasu jishilia, shahene mrahimade nae, yetsotla wa hende zae, havushebi, la uvundo. Gamweshila unyoti pia yoti ya mbabanu tena. Ye mzazola hanjilia harumwe hazibano heshinwa. Ili ya je ansahe, ya nambie ezamhura, neri tahe fundi ya mbutu, nesu jeniabi. Merci beaucoup, RDGB. Merci beaucoup, frère. Wakati ya njilia harumwe standi, sibaye mbua. Je savais pas que c'est la dame. Yede unuko uvundo. Sibaye mbua. E wakawa heshinwa. Wakomuru waka ya wabaya zembua. Haji. Eli nupubeli del nukonai. Yewe mruhindu nukonai. Yeshinu hingisha wirawan. Na walan sujua kade mzaze ola.
anebe turam. Walaikum salam les abdi. Yo unukona hii ndami na uhimilia bano ngondongozo mbabe wakati ambehelila sisimuha sabache amba mido unukona hii wakati la sijisom hono harume mbua iko obligatoire nizi hazi ridungane lawe bala na resiste uvundo unuka wawo ni aneleze mahadisi abatura msisi komori sibihaze mali sifanya haini za ufanya si investiso da honi si wahoda honi shatsende si hunduze chiranka na ina mbaingu na beha hoda honi zirengwa pia zihibwa pia da yuho henda si deklare na bala oranguhula wandisoni prepara henda sende tidubilo ni masala na majini njashida na resiste hata zindu zangu njashida na zidai zilade ze fami za hede za mua hala wabala hoja hunu Faransa wa usiku ya wasu iliendo da odahoni o wanaha hepia wala odahoni warambio hele vushe mzaze kajelewa qu'est-ce qui se passe haukaka tu sante le vushe nge voisin ka hambia ukabo haja ubala vushe bi yede banu yemzaze ya kausante ukaya ngunu konai si jati fanya hadisi vanu si atake familia hai sambiye familia hai alhamdulillah imzaza hatu hahundu shifa levusheli lawa nana shababi yakahunu Faransa Marseille sifanya message vanu hani para hata fanya video hakaunuka na ihele vushelo hani gangi na masahili ngujo jala kama sarzaba wa sahabona yabomana kaza nosile nyuma je viens ze famille tu zilo komori waongo ma capable warijuse muo hasibabu le zemali za hatu no mwamala wa hatu haini ujoka usa komori yandisa nyumba ya wahe hau ya beha magari hau yandisa hazi yeka wende hata wende hundu zemali zao ziliwa he fikiro wana yeshelo wana usirongowe daye hanywa ureje ujezaho utsijoja ufanya masairi na nyigangi huulowa jamana msho hatu ya ulowa botula utsinjar mwe sujet ya hemana msho hatu en 2021 ikao decision le nyovano ikao mjomba haya mabia ukaya ngore jenga we Faransa shango joja komori hele kiesi eske zijil hoka jajil garjo huja mwe sujet haukaya mwanamsha wangu woi we mwanamsha kamra mzima ya haja ya nabi mahadisi haya ya neleza ikao abasa jesu gami harma shagra gami harma msiba garjo huje makati ya jao jiri onese ya hadisi ino ya hi mwanamsha hatu rimambia ni eske zijiri ekazijajiri yendizo ngujika wenda hakiasi ye hafu ye kajafa shado mabiani bwanasho hangu mlohunu manga pensons bien de vous nyima je viens mlohunu msakrifie zemaliza hanyu neze fami hani mnange precaution bo walo komori warende hama vampiri wafanya unyigangi hawo wanyanya walo Faransa waliweza ukaya sideru walisao sideru anusao sideru washiao sidiru alisao, sidiru anusao, sidiru washiao. Rumabenya ukaya hewe, jimla unu Faransa na mlegeze precaution. Ya ujuenda komori, henda hunduze chiranka zirengwa. Hahunduye nyumbake jatimiziwa. Hahunduye enambandu ya behende yangamiziwa. Na mbeze hanyo mjezanyu. Na mtobo alo komori, wafanya unyigangi na masahiri. Haudhulumu hauwa. Wanyanya walo unu Faransa, wadiwaza ukaya ikatsi ndasi wajulala mwenziani wadojifia. Walaikum salam Arlette. Wajolala munziani wado jifia. Wazazi wanga wasakomu wakahunu. Wasukawa wade, wasukana tambu, wasukana problemu, wasikomori, warejena tambu, wendumu la pitali, kwa tsuwani hana uwade. Kwa tsuwani hana uwade. Ya Latif
Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu yarnike musomwema. Haina manga ulohunu. Na nengeze precaution. Haini ujoju wakabe hegari legari langamiziwa. Haini ujoju wakabe nchiranka. Zanu na zindu zangamiziwa. Haini ujoju ukaya habe homamala, habe hema pesa. Yafanya nyumba kejatimiziwa. Mtsede mwambe gamrevandikeo. Na mbeze hanyoba morongo wa gamjo ulisi wanyoha. Gamjo utula mahulimba hombani. Wenji walohunu watowema. Wenji wasi hawajawa wale. Wenji wasi hawajawa hafa. Wenji wasi hawajawa rende hawajufumu. Yo ujwe ishia haka nambavi. Yo ujwe elewa haka nambavi. Ye message inuga mwabie je viens. Wanadamu wenji wahimilo hashari ne wajomba. Neze fami, neze arhami, hawangamiza, hamasahiri, na wapula mazetoni, na majini, raidi wareklame ze haki zao, wareklame umamele wahao, banda wabe hawade wahundu wa dhulumiwa. Hewe, sa isinyalewa. Ila hivu sa isinyalewa. Me, kanga mnishia o, isinyalewa yamba dans 5 minutes, homa doni doka, 1 minute, isinyalewa. Dans 5 minutes, je pense, nous avons détecté une inactivité pendant ton live, encore effectuer la vérification pour continuer ton live. Quelle vérification? Vous êtes des bâtards, les responsables de TikTok. Vous pouvez aller manger des cailloux. Je ne sais pas si ça va continuer, il y a 4 minutes qui est affiché avant que le live. Bon, je ne sais pas de quel problème que je vais arranger là. Chana continue combat. Et quand il dit couper, Garjordi li patse ngwajina. Et kanga mushiao na mette zekol bagam jozona, nimdo TikTok et kaga mushiao et ke paginu keja bloqué. Gamushiao. Gamnishiao, ok. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu narnike musomwema. Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka. Rike wanadamu wadojifikiria. Haukanga boma jovie wale maguguru. Ikauze mali zao no mamala wa hao. Wa uprepare wale wafanye ze fami. Gwaendao wende si Facebook. Gamvumbo TikTok. Gwaendao hawenda. Oui, siti fuadi furaha. Yondo ule mnariadi. Gwaendao, wenda haureklame ze mali zao, no mamala wa hao, ze fami, ole ya usukuria, ya ukaye je viens, do unereyo, do uniko, do unifanyio, ya ina lesis, e wadzazatu pia, wa ukarmeze agence de transfert de l'argent, ze riane ze monogram, haumfikira ninyi mlo yokomor. Winjua hanyu mrendeha, wapeu hanyi gangi na masahiri. Namkera vanda ukana barak. Namkera vanda ukana barak. Depuis aujourd'hui, bo zaza hangu, bo mazababi, bo wababa, henu josa komor, hende haunga dhulumiwa, hakana gari limenyewa, hakana chiranka zihuziwa, handi abe hama pesa fanya nyumba kejafanyiwa, msabe mwende gamodo mareklame, waunga makapablu wa ufanya wa mniki, wa mbesheni mazetoni, jawenji wa hundwani mazetoni, jawenji wa pulua mazetoni, jawenji wa luwa wade, sifanya video ya mzaza hangu, wohanjia harmeze la pitani neze la pitani. Zonsi pia katimwema, msidi waze katifanya video ya mzazi ya dungana deni mwana hae, husa komori, wade wa hunduze maliziliwa, ye mwana woha menyewa akili, halatizwe dira, mzazi ya kanzare jay, ya bale mwana wajezao, ye mwana bia mzazi ya kansuja faransa, ye mwana baki hula, hata hahundu gavroshi, limita, rijarambe hadisi vanu, wakaupula mru, yende ya renge mwana, ye mwana habe wavuni, hafanya malalao hata ni ya kekairi, ye mwana wo hafanya troza, na wo mwana ya kalikoli, ya kaubidia kontinyo universite, shabu ya sakomori, hende hamenyewa, hamasairi na nyigangi, hahanswa komori, mzazaha eka obligatori ya rejei, ya tujoula wahafu, yesu je yotsi ya babanu, gameshila unyotsi pia, ya bona mole ukaya wale komori, gomaka pablu atu,
Ils sont capables de tout. Déjà quand Bidilioni fait live, au 4 jours, c'est 3 jours à 4 jours. Si Heza les diakou, les djilif. Quand Bidini repose, ni récupérer les dji, Chatsonokaya c'est obligé, ni rongowe. Abogam Jokaleo, ça va empirer un peu. Le djingal ou le dilisa, l'ifé. Chatsonokaya, je parle, je peux pas arrêter. Parce que, ma je viens en danger. Hawanada mikaunga mwanzizao. Nardo, on bazelua, rijisili henu josa komori ya Dieu, omrejiwa hemanga, utsele komori. Dans 3 secondes, je ne sais pas si ça va couper ou ça va continuer. Chanji, il faut que tu règles quel problème que je vais régler. Je n'ai pas le temps. Wa alaikum salam abu ibtisam. Nyezim gunarnike khatimanjima. Nyezim garnike musomema. Garjodil patsengwa jina kaiji coupe. On va allumer encore. Garjo patsengwa jina live. Et ma kalibwa shwaloban. Et ben wandu alo kumadu wa signaleo. Min swelewa. Wanada mgwajoja wa signale turamu. Na min sibanu hau feve. Hau pasho. Impossible de passer en live. Tout live est terminé en raison d'une erreur d'accès. Va là-bas. Y'a ça. Nyezi Mungu namnike hatima njema. Siti furaha. Nyezi Mungu namnike hatima njema. Nyezi Mungu namnike musomema. Wanabaka c'est impossible de passer en live. C'est vrai, j'ai essayé de ni fanye live yatsa ni bloqué. Nareje ya 0. Nyezi Mungu namnike hatima njema. Nyezi Mungu namnike musomema. Nyezi Mungu arjali hirna baraka. Riki wanada maukuzi wahanzana, onyi wajaza hatu, wanasho hatu, mlogu nufaransa, na rengeze precaution, walaikum salam dini Said, na rengeze precaution, rengeze hadhari, rijo ya ukaya, inti njema, homruhenda, yende ya mbengu anzizo fami, ya rengeze ze fami zibaki hula, ziketi juma utofanya masahiri, heni shirjo ujusa soveha, haukaya ngabu wajihansi, wachongoshe mpelea, ufanya masari na nyigangi, heni izowe ya jo ufanya, na tsodobeha, wakansi ufanya masahiri, heni ujora klame haki ya hae, ya puluwa dimku, ya puluwa jini, Mnyezi munarpone shari, nyima je viens, mlohu numanga, mlohu nufaransa, mrengeze precaution, mlojwa ya ukaya, owalo komori, wakansi winjwa hao, walati pia, hauhenda masairi na nyigangi, hawangamizu wa nyanyao, hawarenga zemali, wangweruwa zemali wa wahi. Kwa tsuwaha, wareklame, wafanyo masahiri, na nyigangi, wamangamizano omuluku, warangamiza omamala, winji na wenji wazaze, wajahunu wawade, raili wende wahunu, walili wa maesha, wangamizwe maesha. Mnyezi munarpone shari, shahu wanadamu wapeu, wajiansukaye objectif ya hao, do uhima haupeu. Reprendre le live. Si je prends le problème comme tout, n'importe quoi. Mnyezi Mungu narnike khatima njema. Mnyezi Mungu narnike musomema. Sima je viens. Zankilizatu zirengeleye. Sima je viens. Haini mgarengeze precaution. Mruya do fikiri. Yewana. Wa alaikum salam Marie Yusuf mama chérie. Hauka winjwa hanyu. Rijitolea. Heze fami. Neze fami warendeha. Domazetwani. Ili hawangamiza owanyanya walongu numanga. Yode mana joma bianya ukaya. Bu Muhammadi Salwa. Ngarijo huja haruma suje ya mwana mshohatu ikaw hanambiyayo siyamba vanu 2021 mjombahe ya mwambia ya ukaya
ngoreje ngawe Faransa ngojoja hele kiesi ngari jo ujabanu biento jeri laani elizambe ukazinu rizamba ezijira ukazjajir Allahu alam. Karnauto a détail, on va venir après. On va venir après. Karnauto a détail. Gari jo huj haukazin tizamba e mwana msongwa jahanambia tizamba banu subhanallah. Oui Abed, ça fait longtemps frérot. J'espère que tu vas bien, toi et ta femme. Haouzia, luambia nima je viens. Na relengeze havar, relengeze précaution. Omsozatu komor. Ye kamwende nima je viens. Ni wadzadzahat, na nima zababi. Mosa komor madem hundu. Ze mali zanyu zangamiziwa. Ze proje zanyu zangamiziwa. Ze nyumba kazi yatimiziwa. Mwono ziliwa. Msisubuti mabega modu marongowe. Haukaya mrika umbeshi ya mapesa. Yende ya utimize nyumba. Kajatimiz. Yabodo jwa ya ukaya. Ikajwa kango so komor. Yabo deja niso prepare ze misili. Yabo deja niso henda yo ona wana baduro. Yabo deja niso henda yo ona wagangi. Yabona ngule ona mkeradhi nyiwa manga henu joenda hanga haono kaya isho yabe hashiliwa msibweze hanywa na mfikirere ture hanyu na mfikiro wana da winjwa zirendao winjwa zifanyao jabo kangabo winjwa to uzifanya wale hiyo komo yabona nguleo na like wanadamu wa urengeze prokosyo zatu rengeze habari zatu henu joka usakomori da wazaze wenji wabala wagwajaka wawade unumanga wasiva kansu wajazirewe wajawa wade ye yakanankili ngujorenga yakanankili ngujorenga haukati mwambia nyaukanga mjora jaivan biento hasuje ya mwanamsho hangu ya nambia kukamjomba hai sifanye suje yoban 2021 ya mjomba ya mwambia ya ukaya hewa ukauja unipwesheo ukausa komori ujo ufanye hazia hao shakutunika na ufanyia yeba kibango joja komorele kiesi ngabjo ujabanu ngabjo hamba haukaya tizamba wedi mwanamsho hangu ngena wana hazaya izo zonsipia ngabjo rejevan. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema. Mwenyezi Mungu arunike mwisho mwema. Ridole ya ukaya urenda na itsi njema. Ngani komori gamdua zao ya ukaya. Yekati de majovia. Mjodola la mujifia. Ni fami mredi ya mafantom. Ni fami mredi ya mavampure. Ni fami mredi ya demo. Gamuzao ze chiranka. Gamuzao ema ani ezen chiranka. Kamtufanya izumaniki wa mfanye. Wamsiho kamtuna ukaya gamyeshwa sababu ndasi. Shamkansi juma utufanya masaili na upamasela na majini. Na mazetani ya wangamiza ze famiza hanyu. Mwenyezi Mungu naripone shari ya rijane heri na baraka inshallah. Heni mrujuka na hikma. Merci beaucoup Juelina. Na akili ya leo ya ukaya rija ngarjo ulawa. Ufanya masaili na nyigangi huangamize mwanyanyuhu. Hujusa shetani, hujusa sera, hupule mwanyanyuho, yeizo ujoka hunrahinga. Huwasule ya humba, ngujinda wambia laitani kuntu tuhaba. Hata mpaka dayabo, kartsurenga apel, gajorenga ze apel. Biento, yesu ujoka huja. Auke suja himwana mshohatu, mjumbaha ya menace 2021, rafanye message 2021, on va venir là. Atampaka deyabo, boum, longue vie à vous, Inch'Allah. Mwenyezi Mungu na jainlie, haina je viens, ulo unufaransa, ya renge, initiative, ne hikma, haini mwaka ni kwamba reserve, ritsende iho, mrende hata fijo, hamanadene fami, hashidanadene fami, na bala hujwa kawa hulili ya wahangamiza, kwa jatimize nyumba benda ubema pesa, warengele gari wabe hawali huzu, warengezanu neze chiranka wahuzu dojueka wende ube hanywa yabo gojo jamjufumuo gojo jamwade kuna uka tranquili jawenji na wenji hata mpaka da yabo boum gajo urenga apeli dans quelques jours.